Da li je feminizam dobar ili loš? Pa zavisi šta zovete feminizmom. Ako kažemo da je feminizam pokret da žene dođu od stanja u kojem se osjećaju nemoćno do stanja u kojem se osjećaju da su sebi vratile moć. Taj put zovemo feminizam. Ali nekada se zaglavimo na nekoj od usputnih stanica, da tako kažem, na putu do feminizma i onda to zovemo feminizam. Na primjer, prva stanica je da uopšte spoznamo da osjećam se nemoćno. Ta spoznaja je prva stanica, realizacija. Nekome sam dala moć ili mi je neko oduzeo moć. Ta prva spoznaja. Nekada se tu zaglavimo i to zovemo feminizmom. To je samo prva stanica. Kroz nju treba samo proći. Potrebno je do njih doći i kroz nju proći. Sljedeća stanica je ljutnja. Ljutnja je u stvari ta želja za promenom. On mi se ne sviđa i želim to da promenim. Jako bitno doći do te stanice, ali isto tako treba kroz nju proći. I sve te stanice su usputne do tog momenta kada se osjećamo da smo sebi vratile moć. Ceo taj put je feminizam.